Kadom ben tao karbian, kadom bin po habis salar o genian. Kadom ben tao karbian, kadom bin po habis salar o genian. Kadom de uridu idilun se, kadom de uridu idilun se. Lun se pi uji pi kenung ken sarpoan, kadom ben tao karbian, kadom bin po habis salar.
are you from? Okay, my name is Diva. I'm from Nigeria. So how do you feel being a part here in Karbi Youth Festival in Diffu? Oh, it's amazing. It's amazing. Yeah, it's nice. So how is your experience being from Nigeria to the Karbi Anglong here in Diffu? Wow, my experience here is wonderful. I love everything. I love everything about India. They are rich in nature. Like, I enjoy everything. I'm glad I'm here. Okay, thank you so much. So many more stuff. I saw like it's very beautiful to see the hospitality of the people here. It's really like heartwarming. Can you tell us about the food items that they have been here in Diffu? Oh yeah, I tried the chai in the bamboo cup. Bamboo cup, it was really nice and some sweet fried. But today we will try the food. Kadom ben tao Karbi Kadom bin po habis salar oweni Kadom ben tao Karbi Kadom bin po habis salar oweni Kadom de yuridu idilun se Kadom de yuridu idilun se Lun se pi uji pi kendung pensar poa Kadom ben tao Karbi Kadom bin po habis salar oweni Habis bin po salar Panchoy non po hochoy ichoy Masapi hemali pi Nan singong sangkep sang tumbang ta Ungang lamnog sa lampi Panginon kanino anapan Ungang lamnog sa lampi Panginon kanino anapan Kadom den tao Karbi Kadom bin po habis salar oweni Lunse di uridu huidi Chewa non chen so chen pido Lunse di uche pido Ini indug non tiri Sai non hang beng lam ki Inhuna risay nanti Sai non hang beng lam ki Inhuna risay nanti Kadom ben tao Karbi Kadom bin po habis salar oweni Pengun pensar po doa Chewa non cemburu balong Kali ang long jadi anglong Mangon pinijir jalona O kangon nepi kabilaw ni Ehamon pininik piningki O kangon nepi kabilaw ni Ehamon pininik piningki Kadom ben tao Karbi Kadom bin po habis salar oweni Kadom ben tao Karbi Kadom bin po habis salar oweni Kadom bin po habis salar oweni Kadom bin po habis salar oweni Kadom ben tao Karbi Silakan dilanjutkan hitung calon rakyat.
Akapre sayang deng, anda cepatnya sayang dengan talikum, ahawar tim dan kira, ajun sin dan kira atum dame, nunsu kita uji dan cenglok, cepatnya jona bang buang video anda ne, kilun dia kan dan cenglok tadi pun cepatnya itu rakyat longlok. Dili midhanda, curone deune, goinya kahai, laten non maifu, sondro singko kahai. Laten munsiti mua kahai cuma bhan, Lorenz terang kahai cuma bhan. Kini rasa catai lo. Dili kata ucap tulong ke, dili kopai lo kesini sajikin lo. Lasi, dili lara tu bhan. Nara culing dia bangke lakuin lo. Je kari disuruh sorong aja. Kata lo nantikan lah nasot. Bangkong. Indeng bokep itu nancok. Lasi jara sayang deh. Dahil tum claim ji, pulang dia itu cundek ji. Ini tu memang si eklainet, ni isi kiatan itu. Do pulang dia itu. Kecok si anda me, ini tum cepet kenglo, pulang dia. Kaci dia si lo pulang dia itu. Halo nak yang long ketok dah. Halah hembrek dah itu. Long break ji ini tum nang itu mana bangsa. Wajah perasaan sini tempat pacing tu. Long nang itu. Ini cuma bangke, England masoto, abangke 62 nanti 1951. Kalau tak ke India presiden lo, Dr. Rajendra Prasad, sila jomban, nanti declare lo, je Karbi angom lo ke North Cultural Hills, adi district bangke teman Karbi angom wangi di mana declare lo, also ke Nikil Hill district lo. Lasino nangkong, sekali ningkan. Karbi isunin suruh aja kata laut ame, ingin bokeh pecah kohor bangke itu, manten Luis Arpo, Aisap si, President of India si, mo 17 ani, anak lo, bagi kiri sila minit bokeh bapodang lepo, jaga Luis Arpo mainten, lurpoti murmur bangke, nak kita unik po kusenar tuhan, pacin lo don bangke itu, ini tu. Jekle masaya jenggo orang, akapre kalau son kacingru, ekai gara son, cara sayang dengan dame, itu ningi sikat, kampengo belum deh, sayang dengan dame, deki tu senar dong bhan, diri nar dong bhan, kacing itu don bangnya tu, tara nangso, karbi people hall, apa yang si, kacang lara sabsuk ke thegong, sila nara tu. Mathaname lale dasayang dengan ton kogi puli. Lale sayang de Karbi Cultural Society iri pia tungkan cingwai cingsaitan. Lada kape kelar dia bang irthiang ke alo. Adia kape cethang dia bang ini nilai cunin dia tengkan imba sadar tuntame akape kanji akape dek tumur sana jetong dulu. Lasi sayang dengan konten ini Tara sudah kampen pon bomlang kusinan lomban, pacini pon lomba betum. Lomba betum, diri ninge wena, ini ke kecengsi. Siapa mina ningkan, kami disunin suruh aja, katalan, ini kang puamai, ini pam, si nanggahan blok, lasi ini, laso, ahon jataikan, diri nadong pam, pacini lo, ingeng bokep, kami disunin suruh aja. Laso serkali nak katalam Karbi people hall taralang solong diling puton lo putih na dewan pacini lo lagana tuntame itu ketak reji bhan hempumo gran pira siya bhan ada bapana hidup in kansi dilam hengton kokok kakok. Jodoh itu, itu pasti orang Asia makai hai. Lalu itu han lama pas dulu kata ke laso sekali yang kilo sekali panen ko besoro lo laso sekali kartu apa sih kartu kita mau itu yo ini laso kartu amai Sudah bupon, pada dakisias, amaiku,
sang ho ke hai lape manting mate dak aso mai ke sofa ikun kabeng no tumas konsil doktor CM ke hai lape ke adet ke sofa manting gitu ake hai kia tu nasi ni di sini nasokan kuah maya no mate di pan kan di coba ta lam tham ha pu besi ini kan dia bagi do nasi sini naso mate sini naso kuke itu masuk di troksi bantu sih nasi kakewan mate runkan seperti apa rangkin ke lajun tin ke kewan lapen kardian mau atau kalau ben jangan kelang kunci puso tutang amai lo kelang arah tu bahani di kecil ba ke lapu lo laso amai lo itu adutan ke kosong si itu hengsong ko thejima itu putha ke itu dan itu kita kami itu kami sambil ben itu kepicul di pasti nili dicu yang kita sendiri lo adon tu ini lagi upaya ini itu bukan poket masuk ke tanam lo bangke itu mungkin itu pasti yang ada pulo upaya ini kan kalau kini bangke tapi itu enggak cengsi itu bahan masuk utang bilang lagi masuk ke pecah nangi payah ini itu negara pun itu India dehai sampai timur dehai itu sudah Japon ke itu ke Europe ke kerja tapi asal hasil lo ke ranjian ikan ansitabe itu masuk ke tanah bagi itu lama kita pedano ajutan pedano apinde pedano ini ada bagi itu ceramit itu nasi kasih orang langsung lo mutabe mu hajong halo apa yang terakhir kesajam jam situ tanah bagi itu kami isi itu juga kasing hotel jo ni ke kasing ruken lo ke dak langsung tabe lo ke dak lambong so situ saya ngomong masuk ke dia itu